Dober dan, srečnega in zdravega in dobrodošli v 13. epizodi, prvi epizodi v letu 2026. Srečnega in zdravega is one of the things we wish to each other for New Year. It means have a happy and healthy one and refers to a new year. Kako ste preživeli novo leto? How did you spend New Year's Eve? I hope it was good. Upam, da dobro. Danes se bomo naučili how to say you are hungover in Sloven. Veliko ljudi spije veliko alkohola za novo leto. Takrat so pijani. They are drunk. But what about next day? Naslednji dan imajo mačka. Huh? Next day they have a cat? What? Ja, v slovenščini rečemo imam mačka for when you are hungover. If you are really hungover, you can say imam tigra. No, upam, da vi niste imeli mačka ali tigra. Well, I hope you weren't hungover. Da pozdravimo mačka ali tigra, to cure the hangover, za novo leto pogosto jemo sarmo. To ni tradicionalna slovenska jed, ampak jo imamo radi. It's not a traditional Slovenian dish, but we like it. Imamo pa eno tradicijo za novo leto. It is believed that you should eat pork because a pig moves forward and looks towards the future. Zdaj pa se vrnimo k slovenščini in k osnovam. Now let's go back to Slovene and to the basics. Ko govorimo o stvareh okoli nas, na primer o mizi, računalniku ali jabolku, uporabljamo samostalnike. When we talk about things around us, for example a table, a computer or an apple, we use nouns. Če želimo povedati več, na primer kakšna je stvar, dodamo pridevnik. If we want to say more, for example what the thing is like, we add an adjective. Danes si bomo pogledali, kako skupaj delujeta pridevnik in samostalnik, našteli bomo nekaj pridevnikov in se naučili barve. So today we will focus on how an adjective and a noun work together, look at some adjectives and learn colors. Zdaj že poznate samostalnik in spol samostalnika. You already know something about nouns and the gender of nouns. Moški spol, računalnik, masculine gender. Ženski spol, miza, feminine gender. Srednji spol, jabolko, stanovanje, neuter gender. Kaj se zgodi, če dodamo pridevnik? What happens if we add an adjective? Končnice pri pridevniku se prilagajajo spolu samostalnika. Actually, the endings for an adjective and a noun, depending on a gender, are the same. Poglejmo pridevnik velik, big. Moški spol, velik računalnik. Both endings are consonants. Ženski spol, velika miza. Ending A for both adjective and noun. Srednji spol, veliko jabolko, veliko stanovanje. Ending O for the adjective. Ampak kaj pa rdeče jabolko? But what about the red apple?
Zakaj je tukaj končnica e in ne o? Why is the ending e instead of o? Imamo pravilo. We have a rule. Če se pridevnik v moškem spolu konča na črke c, j, č, š ali ž, se v srednjem spolu končnica o spremeni v e. If an adjective in masculine gender ends in c, j, č, š or ž, then in the neuter gender o changes to e. Na primer, rdeč računalnik, rdeča miza, but, ampak, rdeče jabolko in rdeče stanovanje. Še nekaj. One more thing to add. Imamo tudi pridevnike, ki se v moškem spolu končajo na en, er, ek in podobno. Na primer, dober, good. Tukaj nenaglašeni e v ženskem in srednjem spolu izpade. Here the e, when it's not stressed, falls out in feminine and neuter gender. Poglejmo. Dober računalnik, ampak dobra miza, dobro jabolko, dobro stanovanje. Zdaj pa še nekaj pridevnikov za opis stvari. Let's see some more adjectives to describe things. Lep, lepa, lepo, beautiful. Grd, grda, grdo, ugly. Velik, velika, veliko, big. Majhen, majhna, majhno, small. The e falls out here. Nov, nova, novo, new. Star, stara, staro, old. Dober, dobra, dobro, good. Slab, slaba, slabo, bad. Dolg, dolga, dolgo, long. Kratek, kratka, kratko, short. Čist, čista, čisto, clean. Umazan, umazana, umazano, dirty. Kaj pa barve? What about colors? Delujejo enako kot pridevniki. They work the same way as adjectives. Bel, bela, belo, white. Črn, črna, črno, black. Siv, siva, sivo, grey. Zelen, zelena, zeleno, green. Rdeč, rdeča, rdeče, red. Rumen, rumena, rumeno, yellow. Here the stress is on e, so it doesn't fall out. Moder, modra, modro, blue. Rjav, rjava, rjavo, brown. Oranžen, oranžna, oranžno, orange. Nekatere barve, kot sta roza, pink in bež, so posebne.
Some colors like pink and beige are special. Ne spreminjajo se glede na spol samostalnika. They do not change depending on gender. Na primer, roza računalnik, roza miza, roza stanovanje. In to je to za današnjo epizodo. Okay, that's it for today's episode. Na Instagramu bom objavila nalogo za vajo pridevnika in samostalnika. On my Instagram, you will find an exercise to practice adjectives and nouns. Lepo se imejte in se vidimo!